ngo biki nibiki mane nta rukundo usizemo amafaranga n'umucuko arasiduka kaza neza cyane natwe n'ubu natwe n'ubu noja mu Rwanda ngo ati je ngumashimwe umufungo ndahamagare use nk'amahera gukota zijya V8 bakose aha na oya nimba ujya mujama nambwire ko ari urukundo zijya V8 bazimuhaye dukwagusa gutese byoko uko mazijya V8 za V8 zine zari zine muga hari mu mengi imwe y'unyagwana ariyo bavuga ni gwiwe baterereye kugirize ku mutongo imwe ari kugeza aho babesha ngo umukuru wa Meringo ni hari ikindi ko bavuga ngo turakundana yasubiye inyuma ryari yagiye gute ikiza cyo mu Burundi ntacu ikiza cyo mu Burundi ntacu turagukunda kuba mwasize mu mufungo ngabo subiye inyuma uri imenya tazanye inoti uri imenya nk'ubu yashyamwe inoti mu gusubira inyuma ari kumuherekeza neza cyane Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 1212 bakunze ba Tarisisi Hope Ministry nibaze ko mumeze neza ku majwi n'amashusho tukaba turi kumwe na Mr. Da Silva mwitingwanyi cyanye se uwakoze byinshi muri kano gakino ka 257 uno munsi turi kumwe n'abatipe babiri umwe akabazwi ku izina rya Bobo Box Comedy cyanye se akaba ari kumwe n'umukameramani we kuko byinshi muri byo tuba dusangiye akazi abasaza mumeze neza naje ndashima uhora ubona neza canke n'amafru ariko n'imyaka maze nkamera no kamera fru abakameramani kizanga tu kuko namaze ndavyo bega bigenda gute umukameramani ubwi washaka kuja imbere ya kamera kandi benshi muri bo bigira ngo ntibaboneke imbere ya kamera nuko kameramani wakazanye bunya jewe je kamera so ndayitinya nyine uretse yuko mwino misi muranyiharaje uheze nagiye mbona ni arufa asanga muhira nzanira ibintu by'amakamera mbona menga sinzi nawe nuko je sinzi byo nko mumpigamo ngira mwino misi ngira uri hit cyane hit yibikiga mukozi w'Imana Bobo nawe gute rero oragira neza gusa je uno munsi hari ikintu nyamukuru nashatse kubaza na cyane abanditsi n'abamenyesha makuru hamwe n'abakameramani nyezina hari na mpamvu nabahamagaye urumva bari muri industry ya 2 indwi ari umutipe asanze ari wo mu gituranyi cy'u Rwanda ngaho inyuma mu gihugu gituranye apana mu gihugu gituranye ngira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda uyu mujama yigize yuko ngabarundi ngo urana ngo twagiye kwakira The Ben ngo twamwakiranye igishika ngo kuri stage bavuga ati namwe muzotwakire nkuko twabakiriye ariko akagaruka avuga ati ngo twebwe ngo ugo rukundo murarugumana ngo twebwe ngo nta rukundo dufise nka rujya ngo kuko kuvuga ngo turaje kubategera ngo tuje kubategera ku kibuga cy'indege mbe nicaye ikintu nyamukuru uravye amplisi yambaye umupira ariko natashe ariko idrapo y'igihugu cy'u Burundi wanditse ko natashe wanasema natwe abarundi nta rukundo dufite abanyarwanda baza kumara izo soso niyo tuza kwa dufite urukundo nawe nyine twari kuza kumubyinira tukamwakira ariko mu bisanzwe twe abarundi twaremanye urukundo kuko mu mico kirundi baravuga ngo umurundi arabarakira abashitsi mugabo rero bya debene nibyo abarundi twenga yatandukanye neza je bitandukanye gute rero kora debene mu kuza hagi umwe amafaranga kuri tuje kumutegera iyo bataduha amafaranga ntibari kugenda je nahagurutse muri ndinde mu cameraman nahagurutse bambwiye ati inoti irahari kandi inoti barayimpaye nukumwe rero mudijya mutipe nimba niwe wari wende mbaze nibyo bizina nambaze niwe yavuze ngo twamwakiranye urukundo ngo rurenze cyane ngo bo ntago ngo niturugumane bo ntawe ati nawe nambwire wewe ninde muntu yagiye kumwakira igihe yaje mbe yaje ni yaje na kwaste yaje kwa ninde yamwakiriye bari kumwakira kutika no yakomba dufise urukundo navuga umuntu yamwakiriye yaje na kwaste ni yari kuzana indege ninde kumwakira atama akenye ukenye ninde uza kukwakira kwitwakira abantu bafise amafaranga bayande basizemo amafaranga ikintu cyose amafaranga igenda neza none ikintu nyamukuru
cyatumye avuga ibyo bintu n'ubwibone ni iyo umuntu ari yagahaga aradedimba ibyo ashaka byose umva yari yahaze umuceri wo kwa Natasha yari yahaze nimba Natasha yamubwiye ati koropa hariya ni waheze ndakugirira ukunuku nibyo gutuma yari ahaze amerewe neza umuntu w'umugabo umengo n'umugore ibaze kuvuga ngomba ngo najyanye ku gitanda ngo ciza niho yakibona kugira Natasha yakora mu wundi mukeke w'i Burundi erega n'ubundi je ntubona ko kujya mugabo ari umugore n'umugabo umugore kuko bijya bintu n'umutinganyi dihaje n'umutinganyi ibyo ntavyo nzi je ndabizi neza dihaje n'umutinganyi mujeje ntavyo nzi mugabo ugerageje kuvuga nta muntu w'umugabo yoja ngakifata ngo igitanda wewe none ndijya mbere ku gitanda erega urazi ikintu urabona yuko kenshi je ndakunda kuyaga n'abatipe b'abanyarwanda urabona barumvise ko mbucanja mu Rwanda ariko bo ikintu ca mbere batangiye kuntuma n'umukeke umukeke mu Burundi uraryoha ahubwo mu Rwanda nta migeke bagira ntibaho erega igituma mu Rwanda tamike kibaho tangika ntayo bagime na muto niko bazita zimwe zinuka nizobera muto ibyo zabesusu ngira no niho umuntu aragana ujya mu kwa pisine we n'umubona ujya se umugabo umva yavyibushe nk'udatekereza njye nta mugamba afite n'umuntu hari gifata hano yarayaga gace ajya kuri rezo zose ngo naraye ku gitanda kugira avuge bijyane kugira ngo Natasha mwongere undi mukeke agatoki k'i Burundi kararyoshe rega nakora kwipendekeza mu majambo make urumva ni wa muntu avuga ati jewe reka nkora ibyo nshoboye byose kugira niyerekane ko ndenze kuri uyu muntu mu bisanzwe bijya yakoze ababwiye iyo umuntu ahaze afise kudedema ibyo ushaka byose yarahaze none n'ubundi umuntu aguhagije uramaze kubona umuntu aje kukwishyuza ideni ugaca umugaburira biba biheze umubwiye ati mze nta kanoti mfise nzokaguha ryari biba biheze sasa rero nyamujyama umva kurara ahantu heza kuva yavuka muri we niho arara umva ari igitangaza cyari igitangaza erega ko afata ku mavuta nta na hamwe amujyamika heza fata ku mavuta nta na hamujyamika sinese nuvuga ngo bafitaniye kontra yo kuvuga muri entertainment y'u Rwanda hajya bavugana fata ku mavuta none ntuzibona kugira ntuze yafata ku mavuta sina nza mbona korera cyangwa siko nefata ku mavuta befata ku mavuta yarasuye kugaruka mu Burundi yari yaje nuko numvise ngo ni fata ku mavuta siwe yaje ko aje ngaho mu Burundi acamukorera haje kaga wa muhungu wiwe nimba yitwa haje mu wundi bakorana yitwa haje umuntu mu rese wiwe niwe yaje yitwa ndigabaje mbega ikindi kibazo DJ nimba ni DJ ndi wa DJ Briana yaraje bevye ijambere ko nabonye baje kumutegera ariko uyo nosira mimi nababwiye mpamvu nakubwiye nta mafaranga ubwo yasizemwe ubu bwa mbere yasizemwe amafaranga turagenda n'ubu yasizemwe amafaranga yasizemwe umva amajambo make ubunye mu Burundi dukora ivyungu ati amafaranga nta kazi nta vyungu twe biriho neza shyamo amafaranga none waje ko The Ben baza kumutambira vy'ikirundi nani noti none bajya baje kwagusa ekada bivuze ko narwo gugenda mu Rwanda ugashyamo umufungo kamena mu mafaranga bivuze yuko nawe ubwa ugiye ukavuga ati je ndafite amafaranga yanjye niyemera ku kanoti nkavuga ati je noti ndayifise abakameramani banose ko ngaha uza kuza ni 30 mille y'u Rwanda bazi ndaziboza boza none uje mu jama ntaje hajya yifate ngo nta rukundo bro twe twari ko duca amafaranga karakanoti gusa mu bisanzwe urumva we mu gihe batavuze ati ni noti ntabwo simpaguruka newe jahe simpaguruka cyane ngo bagenda kubera izina runaka oya izina runaka iryo zina cyanza kurijya sawa Murundi wacu nawe nyene arampa amayinite nawe nyene Murundi wacu nawe nyene arampa amayinite ntabwo ugira ubusa akararo kari hafi bifesi yaje nta nuwamenye voilà bifesi nta kanoti yasize bifesi ntiyaje ni hari wamenye ko yaje nta kanoti yasize voilà bacha bibona umva mu majambo make ubunye utwe tugenda ni noti mugani vyiza dukora ivyungu isi kimeze niyo situgezeko isi tugezeko ijana n'umwanya w'amafaranga nyene na cane cane yuko uwazanye The Ben yashoboye kugikurira ku kibuga c'indege gitangaje The Ben kandi hano mvanga amatwi ansumira mu Munyarwanda oya ntavyo nzi ko yoba nimba ari Umunyarwanda ari Umurundi yaratumye mu Burundi oya ntavyo nzi urumva afise nationality zibiri ntaco kazima yakoze yakikora mu Burundi yaratumye mu Burundi ibinyobwa byinshi ibintu byinshi hotel de benarayemo ni ndundi bararonse bajya babansa biwe aho baraye ni noti basohoye ikintu cyose cyakoze ku noti ijya mu jama navuga ngo dufise urukundo iyo dufise urukundo de bende yakorara muri hotel zagusa
nambwire ko Kandi The Ben yari kuyikorera canke ahantu akambwira hagutse. nambwire ko wewe aho yaraye kwa Natasha yaraye kwa gusa Amprisi yari yambaye umupira brand. mugabo nivyo kora Umufana wa Natasha. Umufana wa Natasha nko ati muri kino gusabira munyamuryango kwifata ngo naraye hano heza uri umuntu w'umugabo numaho hariyo mu Rwanda nta neza ari bwa Silva yaravuze ngo byamujyana amugende bene kubera ari rero kibuga cy'indege. oya urumva kurira ngira ngo yarabivuze neza ngo zari indoto ziwe kuva kera ko yogira hamagara aba artiste bakomeye. Nede bene nawe yarafite indoto yo kurira kuri stage. oya The Ben nawe The Ben impamvu yarize yaravye ati jya mujama ko yarize yahajya kunani Cyane yarize kubera telefone yiwe. oya yarize kuri telefone yiwe yavuze ati jya kujya mujama rire ko yawe kanya kanyitayo nanje kandire kuri stage ndabwe ko ndamwitayo umva barisura Ariko akandi kantu je kanyobeye. The Ben kumva yuko ashobora guhangayikishwa ni telefone ngira ibara miliyoni zitatu. Yakoreye miliyoni amajana babiri Nawe nyine yigira agana. Mana afise igituge. nawe ni mu bansa wiwe dike ntangaje n'ikintu banya ba bansa yarafise abasumbye kuboko none gute umuntu agucunga wowe umusumba je nkora Gira technique nizo zishatse gukora. hunga no uza kuzana nkajya The Ben nere nkuru sanza kumumvira Gira ntibabanganya technique zo kurinda. mu bisanzwe tumenyereye yuko umubodyguard aba ari gusumba Uwo boss. Kandi ikindi kintu gasoko kuvuga ngo abarundi bari de telefone. Nta muntu yari kumwe telefone afise bouncer afise n'umugore ku ruhande. Ariko ngo byagaragaye ngo very nice ngatoye telefone. Byagaragaye. oya urumva mbo nokurba muri video mwe Silva uri umukameraman urabizi no kuvuga umujya muntu reka kamera kajya kavida kagacishamwe ijya video ari nini nazane video yose ya kametura urabeka taratoye telefone yiwe basi none ikindi naco ko The Ben bamwibye agiye kuri stage canke bayimvye yicaye je ntanaki mugabo bigaragara ko The Ben yari yicaye hajya nyene kuri kajya ka video bariko baratwe kajya ka video bigaragara ko yari yicaye hajya bariko baratwe bigaragara ko telefone bayi The Ben yicaye kandi bariko baratwe urumva hari agasakoshi k'umugore wa The Ben n'agasakoshi na ka Ben Nice nimba atari sata hakaba agasakoshi hakaba telefone rero zari zibiri Ben Nice yatoye telefone bateguye ikibazo rero niki impande ya The Ben hariho umugore hari umugore akacakurikira mu Ben Nice hakurikira Satbi ari hagati ya Pamela na Ben Nice oya yego umva hari ice Fizo The Ben bigifite ne batangura nga hama The Ben hama Pamela hama Satbi hama Ben Nice hama Mokens sawa none ko Ben Nice dufate rano ni cercle gucanye none gute yari kuva hariya Ben Nice akaza ngaha ya The Ben none tuvuge yuko ari agatwiko The Ben yarafashe phone ayikuta impande ya Ben Nice ngira ariko asaba inimero bica bigenda none system akanimero nyene sasa hagaba nyene akanyamuji gace karakora carabizi telefone hajya yiboneka rero bayisanga nyine urumva babe cyanye rega muga hari abantu ubonye abanyarwanda nabo nyene hariho base z'uburofa wa Kenya hariho show business z'uburofa wa Kenya ya The Ben man sabarundi bari barimo akararo kari hari abanyarwanda akandi kantu k'ubwenge rero kari karimwo Big Fizzo ntigeze aririmba Dimanche ega na Samedi ntiyaririmba ni hagati ya Samedi na Dimanche natarimbye neza ni Dimanche kubera ngo kandi amafaranga nasatwe byarahatswe amafaranga kumuraba kuri stage kubera amafaranga morale yarafise urumva urazi gitu yaranditse mari nyandiko yanditse mwese akavuga ngo imbe yanditse ngo arakano yanditse kuri nani yiwa bivuga kuri Facebook ngasina biravye neza ariko urumva ugiye kubiraba ni vya bintu nyene twego tuvuga ati twe dukora ivyungu bisanzwe ntago The Ben yarateranye ubwoba
canke ngo ngajigumishe ingaga bari byo barundi ahubwo amafaranga iyo ajugumishije abari byo barundi kandi ko deja nubundi urumva ko bagiye bise mu Rwanda bavuga ngo mu Burundi ngo barakundana ngo guhekana man none umuntu yakurishe bijyana kuri airport je wandisha no kujyama hasi no kujyama hasi yakurishe urwa kudahekana gute nene umuntu yakurishe uzi ko yakurishe ukora amafaranga none igikorwa cyo utakikoze ukirabe neza kugira ngo umwereke nawe ko moya amafaranga yaguhaye utayaririye ubusa ninja zokongere akurondere nimuze babwire nibaze baraze baduha inoti two baze baraza bati mana baze bavuga kwansera nabo dukeneye barakeneye baze mu mabisi barakeneye none ntuze mbe ya Jenny DJ Brian zimengaje bisi nawe none wumva ubushize yigize ngangari igiti ya Jenny yaje na gitine baje na gitume ngo bazananye na ntuze yabazananye na Deben oya wazanye na Debene yari gitine we yatangiye gushika imbere ya Deben kuko nuko kiwa cindege yarahanye aza kumwakira yego gabo mukozi zagiwe yaje na parcelle mugabo nibyo ntagiye na kimwe araza kimenye giti yizira kaka mukandi yazana bisi kandi ni sawa ne muntu ariko je ndagaruka urana ikindi kintu buryo ugiye kwiyumvira cambo cawe kubera iki fizo ataririmbye kubera amafaranga mbego harukundo rw'abarundi wa munegera rikagenda ntaga ntacuzirira abarundi urana de benaza fizo yaragiye kumwakira batavuga ngo urumva no rukundo ngo nurukundo monshira amajyana amafaranga agira amafaranga fizo bamuhaye kubera ituma rabona ko atarukundo rurimwo kuki atagiye kongera kumufasha katavuze ati base kandengera amafaranga kwanda mufana reka ndirimbe yavuze ati muze give my money ya hari yazuze n'ikingorongoro sinza ego ndagize sinza buze n'ikingorongoro sinza ntavyo rukundo ngaho shanga ni noti je nkene rero ujya mu junk yavuze ngo biki nibiki mane nta rukundo usizamo amafaranga n'umucuko arasiduka kaza neza cyane natwe n'ubu natwe n'ubu noja mu Rwanda avuga ati je ngumashimwe umufungwa ndahamagare use nk'amahera gukota zijya V8 bakose aha na oya nimba ujya mu jama nambwire ko ari urukundo zijya V8 bazimuhaye kwagose gutes zoko ko mazijya V8 za V8 zine zari zine muga hari mu mengi imwe y'unyagwana ariyo bavuga ni gwiwe baterereye kugirize kumutonda imwe ari kugeza aho babesha ngo umukuru wa Meri ngo ni hari ikindi ko bavuga ngo turakundana yasubiye inyuma ryari yagiye gute ikiza cyo mu Burundi ntacu turagukunda kuba mwasize mu mufungo mugabo subiye inyuma uri imenya tazanye inoti uri imenya nk'umu yashyamwe inoti mu gusubira inyuma ari kumuherekeza neza cyane rero mujya mu jamba nibaza ko ntago cyangwa ari yicanze muganga ujya bafata ku mavuta avuze ngo abajournaliste bo mu Rwanda baje bikuta amashisha nawe yari yayikubisira muhenda ujya mu tipe yavuze ngo dufise urukundo shakoshisha nawe yari yamuhenda ega burya shaho ifi n'uburobe ugahaga ni yavuze ati mu Burundi abajournaliste bagiye b'abanyarwanda bashitse bibakwita amashisha kora ko ngo hari iwa batabitemewe bace hari iwa ntibyemewe ntibyemewe kuyumva bumbageze none bahenzwe nazo kumbadida bashamwe nyene akawidi aba barazempera kandi nafata ku mavuta we nyene yaravuze ati ijya show ya Debene yarigizwe n'abakameramani bo mu Rwanda iwa barenga 200 Debene ibambe nani fata mavuta haje Debene yarungiye abaza 200 ariko imbra abajournaliste 200 kandi twega tuvuge byo by'urukundo cha wibaza rero abo bajournaliste bari hiwe bava mu Rwanda bari kugiye wagiye kuri airport kumutegera 200 gusa atari abarundi bagiye kuri airport kumutegera bajya bashika citaro nujya bari fata ku mavuta ariko urumva neza na neza urumva amafaranga ya deposit usanga ugiye no kuraba nayo yinjije uribaza kuba uva hari yanyu karihira abantu 200 si 200 gusa shushiramwe n'abajournaliste abanditsi abanditsi abapausa mu bisanzwe ijya show yarabahombe ijya show kubahombera yarabahombe mwatwege twarayungutse abarundi abarundi twara ukikori ryarinjiye ikori ryarinjiye ofisi hotel yarinjije ihotel je sinanza kujya mu Sezara zo zituze zo mu gisagara cya Bujumbura aho we kubitaho sibakobwa ati zuzuye zujujwe niki
Abanyarwanda. Abantu benshi bari abanyarwanda. Kandi abanyarwanda barishe menshi gusumba twahora turiha. Nimba hotel ari ibihumbi Hoteli barishe indwi, bakora yari gusumba twahora turiha. Bari baduza ngo abanyagihugu barundi ndabemera ariko baduza amahoteli yabo. Notira 15 ni 25. Kugira ngo tuyebakuremo. Neza inyuma babone ko hajyanye burya nubwo bavuga ngo mu Burundi ibintu biragendeka babona ngo biragendeka ariko birahenda. We ni mareke. Gusa icyanyoye ni kimwe. Big Fizzo nka mahera. Abajournaliste tije nubwo je sinje kukuraba gusa. Ngo Fizzo ngo yashobotse ngo gashoboke ngo ni bene bikini man. Amafaranga kwinosi nakimwe tumukora. Fizzo suko yarabuze ibindi bintu gukora. Ariko amafaranga ni jambo jingi. Ni ikindi kintu. Amafaranga umuziki arondera amafaranga. Kandi numva atiza kumwereka mani bakurishe nanje ngo rukundo ngo ntabwo mfise no gwire mamwe. Inoti ndayifise nga. Bandi. Inoti ndayifise nga. Urukundo nungatego no bafise. Ugerageza nkagwire mamwe. Nubundi n'umudemu nubwo bagukunda nubwo utabukunda uzati ukwezi kwezi nzarariya. Reka. Intambare neza. Kashi nubwo basa n'isabuni urapamba nuko. Mani ahubwo ya mutipe yateguye byo biteramo. Natuzanira abandi banyarwanda. Twuzuze hotel. Tuguma amahoteli aronke, Umukeke uronke, Ikora muri barariha. Niba mu mahoteli barariha. Ibisi twagiye mu kibuga cy'indege Bisi bararishe. yararonse. Kuri station bararonka. Kuri station nyuma yo kuri kibuga cy'indege. Bararonka. radio tubyuwazi. Emha yutibeza zararonse. Ahubwo rero Bakuye. ahubwo rero ibyo bintu birungo. Bakuye. Uko ugiye Iyo kubiraba. business niyo bakibaze. Ngero zane n'abandi Natuzanira abandi. Uzane Meddy. No, yamuye kumizuko. Ugakwa twotera imbere. Nazane Meddy, azane Bruce Aho rero Melody. ugakwa twotera imbere gusa zaraduza gashaka. Brarodi raronka. Aduzemve. Kubera ko inzoga zace zinazinga. tuvanye kuri ujya munsi de Benaza. Inzoga zace Ujya zizinga. munsi de Benaza. Abajene benshi baraye mu fuko kameze fresh. Baraye mu fuko kameze fresh. Kubera Na wa muchapi yaronse 500. None kanya saga sikintu kizimaga man. kuba yaracafye gusa iriya gisura intare yaronse $500 acaronka na $10 million. yamanze de Bena muhaye $500 acamuhana n'itike zibiri. Ujya mu jama nawe yazanye de Bena acamakutana VIP ya 10 million. 10 million. Ya bure. no shanda yigurisha Nani gamani wumva iyo noti gusa wumva iyo Iyo noti ndayigurisha. wumva iyo noti mupoterara baze mane oya biyaze ntabwo ntibizi umuko mwanya ngurumva yuko abanyarwanda beho nibiyumvira na cyane cyane ujya mu hungu yarabasebeje kuko bera ko mu bisanzwe yashatse gutwereka ko menga turabakunda cyane ego mu bisanzwe ntitubanka kandi nabo ntibatwanga mugabo ujya kubaberetse sugu urukundo ruvuye ku mutima pesa ni msema ukweli n'agafaranga Oye rukundo rw'agafaranga mwazenda bashimira niyo twakoranye neza yes bakunze baturasiso ku ministry baze ko twari kumwe n'abasore b'ibigangi babiri urumva yuko bavuze na cyane ibintu byari interesse na cyane yuko abarundi babisobanukirwa kuko benshi bazangana urukundo dufise ariko umwanya umwe ego urukundo tubatera office ariko burya inoti nayo nyine n'ikindi kintu kuko nimba twari tumukunda kuki tutamuherekeje mu gihe asubira inyuma bazomera nk'abagice kibasha bahombera hanyene ntabyo nzi kandi igice cyasigaye mu gato aba mu gato rangiza ikiganiro aho bazoba nk'abanyagaso nyagahora biboye kandi ntatangiza ikiganiro mane gaduhe ciao reka nibaze yuko mugire subscribe share comment na cyane yuko mudahari natwe ntiduhari kugira ngo dushobore gukora twivuye inyuma ciao Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire